ngumphathi wegroup izintombi zokuthula ukuhlala sihlala e14 and then sipracticela khona iqembu lisisukule khona e14 saqoqa abantwana sabe sesifoma leli iqembu lithene intombi zokuthula siyatholakala ku WhatsApp inamba yethu is 063 868 2292 so
Kuma-Instagram ke ayi angikho mina angisumuntu wama-Instagram nabo bani. Ngiwumuntu nje osebenzisa nje kuphela nje ifoni le ngishilo and then ne-WhatsApp kuphela. Uma ufuna ukusithinta nje ungasithinta kulowo namba. Igama nje izintombi zokuthula. Igama lami nguFikile Wakancane. Sihlala e-Extension 14. Dankie.